Is ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Is ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman King Pampanga. Is ng Kasuelo King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Maya paugto kabalen, Kanyaman King Pampanga, and I hope manyaman mo naman yung kakanan nyo ngayon kasalungsungan nung magto kayo, at manyaman mo naman yung magpainawa yun nung ala kayong gagawan kayong kasalungsungan. Oy ni, akit yun na aliko magdili-dili ngayon ni Keng Studio. At intamo pong abe at adwan ko karela na king kaurasan ay ni Kuya Zernan. Ayan. Kaya bet ay Jody. Ako po magkamali ne. Halya po tato kini. Kaya bet ay Jody. Ampoy Jennifer Salenga. Kapatad, malyari kong sopan, ngayon kaya katamong programa, bayo tayo pipagkwentuhan itang maulagang okasyon na ibalita tamo ka rin kaya katamong kabalen. Nano pata? Ibemi po kaya kayo. Reng balitang mga palyari, ketiking labwad Kapampangan. Nano pata, ing amanong siswan, ang po ang kulturang Kapampangan, ing kaya katamo pong gambulan, king kaya katamong pamitalamitam ngening aldongay ti Webes, August 10. Ayan, talagang alam ka, magbayo ne. Rin kaya katamo kayabe talaga ng mga potang kayabe talang anti kanini lakwas siyang magka-bie. Yung kaya katamong programa lakwas na Kapampangan na kaya katamong pisabihin. O, ngayon naman bayo tamo munta kayong pa magbalita tamo. Atin tamong birthday greetings. Ay ba? Hindi na rin birthday ngayon. Yan, papakitala letrato, baka nita ayang Ay, kaswelo na naman. O yan. O yan, happy birthday, Matthew Lawrence Macalino. Ayan, tapong baby kayong libutan yang mag-birthday. Bilang niya kayang banway, Matsu, padala kang spaghetti Shanghai. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday mo naman kang Jen Jonicio Yuto. Ay ka, naguna kayong picture ng Madam Jen. Makanyan Katukayo talaga. Jen. Makanyan Basta talaga. Jen. Istong mag-birthday ne, kailangan malago ka aslag lupa. Correct. O yan, happy birthday! At inayatang regalo sa akin. Tito Ariel Vidal, ayan, mag-birthday mo naman. Ngening Aldo. O yan, sabi niyan po, tabalada rin gumikas, may sa kanya. O taga na, play picture niya mo. May sa akin. Oy, ako sa kanya. O, sandali. Nino pang may birthday, i-Abigail de la Peña. Karela, i-Abigail? Palagay ko Ay, mami. i-Abigail Kapampangan niya. Uling atin yung letter H, ilagyo na Abi. Abigail. Wow. Abi. Abigail. Wala mo. Wala mo, Jody. Ilagyo ko. IJ. Jody. BJ. Rugone. Mga makapagalaret ang karelang lagyo. Once again, happy birthday po, Miss Abigail de la Peña. O niya, mag-celebrate niya naman pong birthday, yung kaya katamong kabalen, Aljan Alonzo. No, karang Yan. niya Happy Aljan birthday, kaninin Sir eh. Aljan. Palagi ko kaya yung motor ni. Hinakaman pa picture kay motor, nangiyak kaya bari. Wait, ang kotse. Wow, ali, siyempre, mas malya kasing kotse. Uy, kako yan, ha? Pelitrato ko mo. Pero ano kaya? Sige po, nung sa asa ganun yung kaya kandalan, malyari yung kaya pong Confirm pasakyan eh. Confirm niya kayo. Kakuya ni Jody. Ano niya, kuya? Wapin. At saka, balo mo, metong talaga karang itamay magpa-picture ka rin. Ay, wow. Kasi naman talaga, bisa tamang lagyo. Kintutunan yan, palagi ako. Ating kang
picture kay cellphone. Wow. Ating masanting nga sakit, eh. Oh, siyempre naman. Keting gulot parking lot na ning laos. Ay, nakal- Kasi manuwala ko. Tanga, magpa-picture ka kayong malago, lalago ka. Magpa-picture kasi na ni Masanting, lakos kang sasanting. So magpa-picture ka kayong Masanting nga sakit, kalupa na rin nga kakita mo kayo ng gulot laos group, lalago ka mo ang sasanting. Kasanting, Maglupa kang mas makwalta. Ay, Mahaman. Maglupang. Tsaka masanting kanita bala mo manifesting. Mag-manifest ka data nga doon ka kotse kung masanting. O makanyan pa man. O reni na po rin nga balita nga balen. Reta pong balita. Kaya tilabwad ka Pampangan. Jody. Migit pong dinalan na kay nakan king barangay Kupang. Baluho kanyang balen na puning arayatin ni. Ing mig benepisyo king merapat Operation Tuli. Adwala mo, Tuli, dapat 3li, 4li, 5li. Mawalagaya ka noong makaniting health procedure, bang kanita mabawas ing peligro na puning sexually transmitted infections at niyaliwa pong sakit kareng lalaki. JMD Jesus po'y magbalita. Abak pa mong marano ni nga 8 ning Agosto may mamuntana na ning pengari king covered court IT king barangay Kupang Kimbalen ning Arayat. Abe dala rin karelang anak ang lalaki ban kanita matuli nala kapamilitaning libreng operation tuli ni lokal kapanibalan ning Arayat. At sula rin nga pulong nurse, doktor ang pong midwife ning misahop-sahop ban kanita atulira ring at sukin dinala na anak. Pekikwanan na kanong Kapitan Rizal Lumbang na miras yaking karelang lugal ing operation tuli bahay pa magumpisa yung klase. May nga balo ning ng ariwang lugar at inalang Operation Tuli, iminuna ng dewa may kipag-coordinate ng RHU nung makanano ba mga kapag-request. Nanungno ka rin maragulyang bagay ka rin kaya katamong anak, lalo na karetang magbayang tao na, lalo na't magpasukan. Itang pamayad lang kung magpatuli na kareng private hospital o kareng midwife, agamit na merugo para panyalidang school supplies kang daratang kapasukan. Ren RHU, suportado lang kaya katamong mayor ay madir, yung kaya katamong vice mayor, makasuporta lang palagi pangaras kayong antikanining proyekto, anya na kayong kapuswerte. Inesplika na namang John Dalton ng Municipal Health Office na maulagaya yung pamagtuli ban kanita, nilisya yung kipiligro king sexually transmitted infection sa taliwa pang sakit ng anak. So nire-ready po namin ito para po maisagawa po yung hindi lang po sa traditional na sa ating mga Pilipino, no, yung pagtutuli po, para po maiwasan natin, number one, yung pong pagkakaroon ng mga sexually transmitted infections. So, pag natuli po sa isang kabataan, mas less po yung risk na makakakuha po siya ng mga sexually transmitted infections. Maiwasan din po yung penile cancer at saka po yung cervical cancer sa magiging partner po nila. Mayakit naman nung makanalo dalang suportan ding pengari ding karelang anak, ban kanita nga nila magnervyos. Atin mo naman karing apoy menan tabay karing karelang magbayin taong apu. Ini pong operasyon tuloy ngayon ni dakalya po asopang kareng kay kaming kabaryo. Kasi po nung magpatuloy na pagkangaliwang balen, madagul po yung bayad. Kaya po kaya may kamelos na po rin kabaryo, paano muna na kaya kaming kapitan, nagdulapya po para milibre la po rin anak na rin barangay Kupang. Maragula sa kaya kami kasi imbes na magkay kami karangaliwang hospital, mamayad kami. Ini, maragula sa kaya kami, itang pumayad ni, panyalim niya mo kung sa po kay karanganak, karakamanganda. May paganakane man ng MHO bang aiwasan ng impeksyon karing bayong tuli. Habitin lang po natin sa mga magulang. Kung gagamit po tayong tradisyon paglalanggas sa dabon ng bayabas sa pinakuluan, wag po dapat, number one, wag po dapat yung mainit or maligam-gam. So, pwede naman po pakuluan, pero make sure po na nasa room temperature po yung tubig para po hindi malusaw yung ginagamit natin panlahit. Yako yung kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Bayo tapos taglos kayong balita, basan kaya mo po yung komendong kikikataan mo live, sabi na po, Kalagunang at Sing Malago, Jenan Lumbang Parungaw. Ampoy Sir Jody BJ Mercado, ampoy Malaguyay Ma'am Jennifer Salenga, na pong Jen Garcia. Uning makatabog rugo, uling ila malagulaw talay rugo masanting. Anya nga ako, sige Jen, take it away. Aliso sinabing malago mo naman, kaya din nakakanta. Kaya katamong
Kaya katamo. Buti na rin po sinabing masantingot na sige. maniwala na ako sana. Understood niya ka no? Pero Jen niya naman niya. sige. Malago niya naman ni Jen. Salamat po king Jen talagang Jen yata, mga lagulangan, pero Den lagyuta mo, letter J, Jen. Letter J, Jennifer. Letter J, Jody. Triple J. Taglos mo na yung balita mo. Ay, hindi pa po yung metong tamong balita. May persona non grata yaking Balening Florida Blanca ing drug performer ay Pura Luca Vega. Maski na po king adwapang Balen keti po king Pilipinas. Ita naman pong metong content creator kasabi na po ning CLTV 36 sinabi ng ating miyaniwang paralan bang ipasyag ing amano ning Ginoo. Panalbentaya po ing report ni. Metong karing mapaling pisasabihan niya king social media ang drag performer ay Pura Luca Vega, pauli ning kayang prendisyon ng ama namin ng Lord's Prayer. Dakal na rin migtas kilit sinabing blasphemous kanu yung gewa na ning artist. Ing Balening Florida Blanca, Pampanga ay dineklara na yung persona non grata ay Vega niyang July 24. Muli ng sabyan, welcome in drag performer king karenang lugal. Agpangking Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, pamaninsulto yung dapat na ning drag artist lalo na alime gamit ni performance for secular purposes. Sumagid na niti, tinimid ng CBCP President at Kabalen tamong i-Bishop Pablo Virgilio David na sana may misip na pamuring magkomento king issue. Dakal mo naman kasi kanung aliwa pang blasphemous sa bagay kalupan na ning human trafficking ang pong extrajudicial killings o nang Denny Alida Daladidinan na tensyon. Ing sikat na TikTok content creator ni Roman Chuka o mas kilala bilang Catholic comedian may comment na niyang kot na ng CLTV 36 digil king issue. Dapat para kaya ating miyayaliwang paralan bang ipasyaging kapanwalan at palaganap yung mano ng Ginoo. Mismong Yeso Kristo kanu, ginamit niyang miyayaliwang paralan kipamig kasabi ka ring tao. Sa pagiging charismatic ni Jesus, hindi lang yun sa pagiging seryoso na, ito yung mga rules, pero it was more of, nagkukwento siya in parables. Tinatry niyang, ano kayang papatok siguro dito sa mga flock ko. And yung pumapatok sa flock ni Jesus din was yung mga kwento tungkol sa mga farming, kwento tungkol sa mga hindi mga doctrines, hindi mga ganun. Pero it was the shared human experiences. And yun yung pinapattern ko. At tinay mahigit 396,000 followers si Catholic comedian king TikTok. Kwento na king CLTV 36 ay isipa na kanung gawang content bang milakoing kayang stress. Super stressed and pagod ako doon sa post-grad ko. Nag-interview kami ng mga from the bank. And then what happened was, alam mo yun, parang nagkaroon ako ng natural inclination to just play the piano during that time to release the stress and etc. Sabi ko, record ko kaya? Sa TikTok ko siya ni-record. Yung them not feeling alone, no, na parang, I have shared memories with people who also serve in the church. Thus, if this guy also experienced that, and ang daming nag-heart reacts at naghaha reacts, then most likely, I am not alone in that longing. Aline man kanu para ka rin Katoliko mo yung kayang contents, doon pati namurin kanu ka rin aliwa pang tao na bisang maili. O nang alina talaga kanu ay iwasan na dakal mamagtaskile, kingega na ganang video king social media. Okay lang, kasi yun naman talaga nangyayari sa social media. Pero I invite everyone na to not just look at one content that I created that may have disturbed people because there are, but to also look at ano yung dagat of content na ginagawa ko. Because andun mo maiintindihan yung kung anong umaandar sa isip na meron ako at sa pananampalataya na uri ng pananampalataya na nais kong ibahagi na napakaganda. Para kang Romar, kailangan ka nung pa mag-isipan masalesering video gawa ng pong post. Dapat la naman ka nung maging maganakat ang panintindi la rin manalbihan po king gagamit social media. Ako'y JM Desu, sige kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Oren po din.
kay nga mapila na balita ni kay katamo nga balen pota po nga alas 6 dakal tang pa balitang antabayanan. Bayo ta mag-commercial break. Hello Malbea po Miss Mary Ann Gana Santiago and Camille Pangilinan. Hello, bat lang mag-lunch din niya. Makatutok lang ngayon ni kaya katamo. Kabalen ako po mama ko king pamanalbe. King magbalik po yung aming programang Nano Pata! Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Nano Pata kabalen, Malbea kayo pamurin, kingki katamang kwentuang Kapampangan. Bayo tamo po taglos sa burikyan pong igrit happy birthday Sir Alfie Adriano. Metong niya po karing mamuntukan kini pong Laos Group of Companies. Sir Alfie, baka naman, pakanton ka naman. Malapit tamo mo, Kenny, di ba? O, nano pa tayo, enjoy tayo po. In kayo rasa na iti, kabang pisasabyan, deng in patok ang pong trending at topic, king Labuad Kapampangan. Ako naman po Jennifer Sadenga. Sagli mo, Sagli. king Pamilyar dito. Pamilyar dito Itang line na ito. itong line na ito. Sige, taglos meche. Wabi sabihan ko pinsan, akong host Kenny. So, Ika naman talaga, bisita mo kami. bisita na kayo Kenny. Muli nga rin tamong maulagang pisabyan program o activity ng CLTV 36. Kanya medyo, walang kaya mo rin ng linya na papag-extra na kayo baka makayo mapagal. O hindi po na, shout out talaga ng ganang mother yan, kapag greet na ka-sister. What buri mong i-greet, the mother Lily. Wow, Manal Bella, Imam, hello ma, happy viewing at saka buri ka rin batiyang happy birthday in kanakong brother-in-law, Mark Wison Manuel. Happy birthday! I love you. O, pansit, alam ka manawagang pansit. Actually, Arena. Wala na yung handa. Okay, na. Hindi po na kabalen. Katakikina po ni itang kaya katanong pisabyan. Kaya mo buri kaya pa mo pong
iapse kaya kayo ne meron po kasi kare nga mituran nga kapanindunan pauli ni nga alangpat ng pamanuran ng pong albog deng kaya katamo po nga food delivery riders na makanyan pa man pumanyawad laro kong sao puli nga lalang aliwang benepisyong tatanggapan pakiramdaman tamo ka karela nga sentimiento bakan tabalo tamo nanong kimutan ing mebuo para karela alben tayo po yun. Maulagay yung papel dareng delivery riders king aldoldo tamong pamibiyebye. King panahon ngeni, munapin kailangang lumual uling nanuman ing kaya kang pamangailangan, sagli ayat ada mismo king kaya katamong pibale-bale. Pero aliwana ing pisasabyan ng ating mga sika na kalamidad, anti mo ing masika na pamanurang daralanan ng abagat, apesi ka ng dareng bagyong Egay at Falcon. Bistaman masikaning uran, linwalya pamurin kanu ban magobra ing delivery rider ay Joel natuneng lagyo. Dapat anyang mitas na ing albog, mig silbing idagos king danom ing kayang motor. Reng motor may pong gagamitan, ila mo pong magkaya kami. Magtawid, ila mo pong asahan, may po pwedeng suungan ng kaya ma'am. Ing bagyo, lalo na masikaning hangin. Tsaka kailangan po i-safety niya rin sarili niya. Andiyan bisa kami pong mag-obra, manatad pamangan. Na po agawa po tapo mga niting kain panahon. Makanini mo naman ing meging sitwasyon na ning delivery rider ay Arnel. Metong mungaldong makapagbiyahe, maragul na kanuing mawawala kayo lalo na't atin niyang adwang anak kabebiyayan. Sobrang hirap ma'am kasi wala kang ibang kabuhayan pagkukuha ng kakainin kasi gaya ko ma'am, pamilyado ko, hindi ko alam kung saan nakukuha ng pangkakain ng mga anak ko. Tapos, ang hirap pa ma'am, dalawa pa yung anak ko, halos hanggang dito yung tubig sa amin. Hindi rin ako makalabas. Gusto ko maghanap buhay ma'am, hindi ko sila maiwanan. As of August 9, makalbog pa mo rin king lugar dari Joel at Arnel. Makanyan man, manibatin niyang sunlag yung aldoy niyang Lunes, August 7, may kipagsapalaran na lang pasibayo king dalan, bantang ating auling pamangan king pamilya. Kahit anong hirap ma'am, kakayanin mo para sa mga anak mo, para mapag-aaral mo ma'am. Kasi kami nga, hindi na namin natapos yung pag-aaral namin. Gusto lang namin sila makayari. Kaya po kahit anong trabaho, papasukin po namin. Para lang po mabigay yung mga pangangailangan nila sa araw-araw. Aliwa mo ing pabayo-bayong panahon ing arapan daring riders. Kaya be mo naman king obra daing makaranas mga santing nga pamikatagon karing aliwang customers. Kalupad daing man lokong momorder pero eda naman kunan. Pamagobrang sobra king 8 oras. Banta mong makauling alagang 1,000 to 1,200 pesos. At ing risk king aldoldong at suking dalan. Ito po, kailangan mo makabang pasensya. Kasi po, aliliwala ring customer encounter mo. Ating magana ka, ating ditak pasensya. So, kailangan mo pong ikaingan to. I-resist nung na naman po yung kay. Sabihan na kaya ka na medyo foul kayong delivery rider. Kita mo po, yung piyaliwa na po, risky po yung kay. Risky yung atsukendalan. Mas malapit ka rin disgrasya. Anyang kasagsagana ning pandemya, bistaman miras king alanganin ning karelang bie, metong kareng kaya katamong esahan, din kaya katamong delivery riders, pangaras king mialimang pangangailangan, anti mo ing pamangan, groceries at panulo. Anyapin niyang panahon na ito, inawas talang pandemic heroes. Hanggang king kasalungsungan na panahon, balaos pa mo rin nagkakatamong riders king pamagserbisyo rain or shine. Pero libutan din karelang pamangabyayan, pamurin kano sapat ing proteksyon at benepisyong nibibigay karela. Magkaroon lang po sana kami ng insurance. Kagaya nga po nung sinabi kanina ni sa PhilHealth, sa Pag-ibig, wala rin po kasi kami noon. Yun lang po ang sanang hiling namin. Kahit po mabawasan ng konti yung namin para lang po mapunta doon sa mga benefits na yun. Yun lang din po sana ang hiling namin sa food ban. Insurance po ito, kaya number 1. Ang po pong, ala pong, kahit pong kinaiming agreement, terms and agreement kayong kaya, alaya pong pakibatan ng kaya, yung kumpanya. Nung mga aksidente ka. Pati po itang earnings sa lulub kaya kami. Itang delivery fee na makatarungan ba kayong salita ng riders, medyo mababa po talaga.
Mapilang panukala na mamya proteksyon karing riders ang final king Senado. Metong karening Senate Bill 1373 o ang protektadong online workers, entrepreneurs, riders at raketera o Power Act of 2022. Layo niting isulong ang full employment at i-regulate ang employee-employer relationship. Antimurin ng patas sa pamagtrato karing karapatang garantisado king konstitusyon at batas na anuman ang kasalungsong ang employment status. Ing panukala, pending ya king committee level. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga at ang puso makabalen. O yan po na, ikita mo yung kabilyan na rin kakatamo nga food delivery riders. Inya naman metong benefit concert. Inyang pang na po ng CLTV 36 Linga Foundation para karela. Kanya kayabe tala di Jody Mercado metong po kareng host na ning konsyerto. Ang po yung kakatamong kakaluguran at kayabe mo naman kay istasyon ay Jennifer Salenga. Mag-host siya naman at metong niya kareng singers. Balo Jody Burra, kayabe kareng magkanta sa tabalo itada ako inabi. Kaya ako boring magkanta, malyari na ako man na tumerak. Pero ako rin siguro malyari tumerak po tarugo. Wala na tayo, kaya ang idampin. King kalugnan ng Cairo, gunintero ko, pota, makarandam kayong bagyang seismic activity, yun na yung bagya kaya kayo. So, mag-host na ako mo po ang benefit concert na po ng CLTV 36. Pinay tayong ambag mo. Pero balo yun kasi, yung activity ngayon yung programa ngayon bisa taong makasaw, karing kikatamong kabalin. Miapyaktuan kening anong ko na nga pamanran niyang may nalabasan sa kahit pinay balami tang samsam, nilyari nitang samsam balo ko. Rin matwa. Ating kesab yan karing mga tuwa itakanong samsam kay pabanwa king club na ning metong banwa ating period na 9 days straight inguran bala mo apiling peka signusita na kaurana. So bala mo milyari ni ita anyang kasalungsungang linabas say bagyong gayam po'y bagyong Falcon. Eno man mo directly may ka-apekto. I mean itang miglandfall miglandfall yung balo ko metong oning north banda na pong norte, Falcon yata ita. Pero, inagot niya po yung abagat. Talagang may manuran kay katamo, limbog, mga ragul ka rin niya yaluan lugar keti. And, meron ka rin niya epektuan sektor. Rening keng TNBS niya. Particularly, detang manatad pa mga detang food delivery riders. Actually, kaya kayabe dyan, actual no talagang akasabi rin, ikit-kitang kaya balita. Kumusta na la, sister? Deta nga kasabi tamo, manibata niyang Monday kasi sinlag ni Ngaldon itang chance ay ita, though marakal pa rin areas ing makalbog, talagang nag-take na ng risk. Uling pinaman almost 2 weeks lang alang panakitan. Makatenggala. Correct. In fact, kasi detang ako sa tamong kaya beda ka detang ako sa tamong informal economy, ing karelang kapanintunan, magbase kaya tang panakitan within the day. No? So, din kaya katamong riders, makanta mo naman. Depende kay makanala-karakal din karelang servisyon, ing panakitan at the end of the day, ating lang uli para kareng pamilyada. Kaya ang balita mo, manyad laro sana kanu hindi na lang benepisyo. Kasi nanuwa rin status da kareng-karelang din kaya katamo kasing delivery riders at sula karetang awsan tamong no employee-employer relationship. Meaning, malamo, kukunan itang kumpanya, kunan na lamo serbisyo, pero detang regular benefits na tatanggapan da ring regular employee, antimoretang ating tamong SSS, ating tamong PhilHealth, makanyan, alalang makanitang atatanggap benepisyo. Pero, masakit la bili, lalo na, ingkarelang obra, very risky kasi aldoldo, tsulaking dalan. Ing peka concern da talaga, itang alalang insurance. Tsaka, kalupang mo kanya na Jody, itang kabaleta mong ating SSS, makapagkalamit ilong lang. Correct. Atin lang makantang option. Pero rin kaya katamong riders, delivery riders, alalang makanitang option, alang makanitang available option karelo. And balo yo, imbalo ko naman, karening riders arin inertang manatad
Minsan kasi emu pamangan minsan miyayaliwa talagang serbisyong bibiyada rin. At inla dapat kota. Dapat akwa. Ketang dongay tabahat ang mibiye itang dake abibiyan na itang kabibilangan ng kumpanya. Kung nano yaman ita. So nung iya miras ita, akwa itang bala mo peka bayad na from the company. Siguro manakita niya mo kanita karetang bibiyada sigurong tip. Detang ataran da minsan mamilang tip din. Kasi kareta pong pa-deliver, dagdagan nyo naman po yung 20 pesos. Aliwaya rin po kasing bagay itang makapamaya kayong tip. Kareta kaya katamo pong food riders, delivery riders sa pupunta po kaya kayo. And siyempre, makakaita, makalungkot. Iso nga mabalo mong ating kareta na eda pala aakwa itang kota na dapat dang meet for the day. Yes. Baliyo yan nga eda balo dahil marakal tamong kabalen. Siguro huling kapamilatan na ning kakataang programa po ini nga gagawa ng activity ni CLTV. Apayabot tamo karela natin tamo rugong kabalen na makanini na aliwad kasi ita kala sektor amituran. Pero balo tamo ita at atin lang programa atin lang in place a programa kay gobyerno. Pero reni huling aliwa lang kapilang niya pa mo naman ng food delivery industry medyo ala pang specific programa para karela. Inya karagula saup ini pong sasadya ng activity ni CLTV 36 kaya katampong pa magbalik ikwento na pong Jody at Jen kung nano ining karelang ining sinadya tamong benefit concert para kareng food delivery riders. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo. O yan po, magbalik ya po inga nanupatanan din mila pa talaga pisasabyan din kaya katamo nga delivery riders kami ala kami nga patnang lalawan ita po nga karelang kabilyan at ako na din binaburi ko sabi ko kay kayabe tamong Jody makanano yang pegumpisan ini nga benefit concert as sabihan tamo na ampang na ning CLTV 36 Linga Foundation. Siyempre ini metong ya kareng pinos na rin kaya katamong mamuntukan kaya ni king katamong isasun kaya ni king CLTV 36 ang poreng officers na ning CLTV 36 Linga Foundation ikita na dating sector rin ela kasi mididinan talagang saup. Eda kalupa mo ret ang aliwang sektor talagang ating makatutok ka rin. Then kaya katamong food delivery riders, nung morgong emo talaga sopan, ala talagang makaparikil. Siguro rin gobyerno gagawa ng miyayalo ang paralan, pero siyempre itang immediate asaw pa kailangan da para king karelang kabiyayan. Dapat may pag-umpisan na. And siguro, karen kaya katamang beneficiaries kanitin mas makasentro tamo kaya kay City of San Fernando. Bakit? Bakit, Jenna? Kasi
Marakal kening City of San Fernando ing gagamit or mamaos kareng food riders gusto man-order la, payatad lang pamangan. And balutan naman mi apektuan ning San Fernando karas na po ning keng pong albog. May kasakit la po karetang karelang pa mag-deliver, atin papimbaluhong kwento, rugo makalbog ning motor na. Penikwana na pa talagang makapag-deliver. Siyempre kailangan na pong manakitan, kailangan na pong mga biyayan, baka takatin niya pong uling panakitan. Siyempre panyalidang pamangan kembali. King Pialdodo, siyempre miyayaliwala po kasing aske, karasketang panakitan. Miyayaliwalang rider, miyayaliwalang mamaos po, tating metong makatadwaya may kapag-deliver o yung metong alayang delivery, makanaano na rabo. Ika, sista na metong ka kareng magkanta, metong ka kareng mag-host. How did you feel? Anyang sabihin da kaya kang, o Jen, kailangan makiabiak kayo ng benefit concert ay. Actually, anyang may katanggap kong invitation. Adwa aking beses binasa. Bala ko, mag-cover ko yata ako. Unay nga ikit ko kaya tang letter. As artist, ha? Wow! Di ba? As artist. Yeah, ako kasi, para po kayong kabalwan na rin kaya katamong manalbe mo naman, metong ko namang pong artist kanita, bayo ko, linod kayong CLTV. Meking ko namang miyembro ng Artist Santa Rita, nung balo yun na po, kaya katamong Kapampangan Theater Group na Artist Santa Rita. So, anyang sinabi ng Ma'am SPS ita, syempre, itang the mere fact na abalo mong maging instrument ka, banta, makasaw ka ring aliwa. As nakaragula bagay ita, actually may excite ko talaga, pero kakarap ko naman, kasi po medyo malambat-lambat na ako namang, kakanta, bala mo last month. Ay! last month mo. Pero itang makanining karagula kos. Aliway tayo, aliway itang very fulfilling kasi itang balong mong ating kang kenggawan mo, ating kang aso pa na. Ipo kaya katamong kaya bi Jennifer Salinga talagang bitmuya pong kababandog pero balo yun niya pong minunang panahon niya kaya biya po keng Pinoy Pop Superstar ni kaya labanan niya po Saray Ronimo. Bali kita. Siyempre siguro po mas marakalya diloy Saray Ronimo kaya sinambot siya pero nung pong ni Jennifer Salinga kanita may kilabano po ka rin. Balo po ita. Malambat ng panahon nita. Pero syempre, sabi dapin, is tung tsuken puso mo ing singing, ang yamang nanupang karireng luban mo, mawala ita. Anya, very excited ko kening activity gawan tamo. Uling, very meaningful ya kasi, sasaop tamo. Ating mag-comment ka rin kaya katawang po nga malbeng ni sample ka no, eko pumigaga na ka. Bayo tapo mayari makapagsabi po kaya tamo Jennifer Salinga. Salang tayo po. Makanyan man, kenda kanya inigrip ko pa mo po rin yung birthday Crystal Joy Talentino. Happy birthday kay ka Joy. Ang po pa'y Mile Canolin Torres. At sula po bagyo kanyang di Mile Canolin kaya binaya po yung buong pamilya na iparing Denden. Ang po pang kaya naman Charlotte Ramos pagrit na po Jacqueline Ampoy JC. Ayan papa-shoutout ya. Shoutout naman, Triple J na kaya katamo. Iba yakang koyang Felix Barrios, malbe yaking kasalungsungan. Salamat ko yang itang request mo kana ako po tamo niya, pota ko niya agawan ne. And magpagana kaya siguro may shoutout siya. And kening kaya katamong concert pa lang IT. Actually, malyarin ako pong makapag-umpisang mag-donate. Pwede na ho kayong makapag-donate, no? Pwede na ho kayong kung nakikita niyo na po na ngayon na-open na po yung ating acceptance for donation, call for donations, no? And pwede niyo pong i-direct yan sa ating CLTV 36 Linga Foundation account, no, bank account. So nakikita po ninyo sa TV screens, sa Hackett siya po kaya kayong TV screens, yung pong CLTV 36 Linga Foundation Incorporated bank account. Malyari ko pong padalakin. And po basa nila naman po retang numbers sa malyari pong ausan. Nung bisana ko pong padala or makipag-coordinate po karen pong kaya kayong buri yung South Ibiya karen kaya katamo pong food delivery riders. Jody ne malbe, ating malbe ka rin food delivery rider sa. Makanano, dakan na rin.
Sabi mo, San Fernando yung priority tamo. Pero screen dala pa mo rin kayo. Yes, so pan nakatamo ning City Social Welfare Office na ning City of San Fernando na i-assess during beneficiaries ding kakatamang food delivery riders, particularly kay ning City of San Fernando, na ila talagang qualified la kining kakatamong programa. Mabaliw kasi ako, in a personal note, kanita, kendo to niya ako makain gagamit. Pero anyang misa nor makatadwa kong minawos sa food delivery rider. Kahit talaga maragol na sawop. Nung talagang ikandili kembala, na panahon na ito, ingabi ako, Patricia Mamangon Mercado, na yatin yung lilingunan, kana Kuya Rugumela kwan ni Harper Arabella may order ko rumeto nga fast food restaurant, talagang kanya pala, kasanting pala. May shock ko, pero siyempre, balyotin ang pagdalanan mo naman din. Dakal challenges, dakal napiligon ng daralanan din kaya katamang food delivery riders. Minsan pin, may scam la parugo. Itang mago. Actually, itang meto ko nga interview, itang kakalwal na pa mo. Atin niya kanong etara na mag-order kaya putang kai anya nga tsune kaya tang area sane kanong makibat o si map kano itang siping ng bale magana kaya di iyang dinuwal iyang kinangwa iyang memayad uling kaya kanita alas 12 katiri ka na ning Aldo makanyan po kabayad ing pagdalanan da pero talagang ating kanong makanyan maloloko la talaga kaya ba't pisasabihan tamo itang earnings da akwento da naman banta mo po balo yun yung pagdalanan da. On a daily basis, yung talagang sabi mo tinlang kota, pero itang kota nga ito, panikwanan banta, atin lang medyo, sapat perang iuli para kayong pamilya. Na halimbawa, 800 to 1,200, pero balo yun po, yung kaba na ning oras sa panigobranda, more than 8 hours, yung kaya, miraras na pang 15 hours. At saka, alalang pipilinan oras din. Alalang pipilinan oras hanggang ganingaldo, midnight, available na po, mag-deliver na rin kay katamong riders. Speaking of Makanyan, tingkong experience sa Makanyan, kay Balemi, otro ka buklat kong rep, o tatin mo kong Chowking kin, Chowking, baka naman, Atin rin ko ka buklat, o tatin Makanyan kin, kung may shock na kaman mo. Ngayon pa yung kana akong bayon, yung sister-in-law ko ay Angelica Ilaika. O bandaragong alas 3 ng ganing aldo, may ano pero may order niya pa ng okay. Kaya may sakotin palang makanta talaga. Hanggang ganing aldo, basta 24 hours ang makabus ni, itang buri mong kanan, makapan-order ka. Basta ting available schedule, talagang panikwanan daro. Pero sisters, bukod kitang akakit ng problema niya kingalbog. Balo yo istong maragol mo namang bagay. Istong may sira yung motor. Correct. Ay, nakalatini rin ang motor. Anyang albog, Diyos ko. Yung maintenance cost kasi, at so karelay na naman sagutan ng kumpanya. Kumpanya. Alayang insurance o manibat kayong bulsang gasosanda para pampagawa kay motor. Kanya itang panakitandang 1,000, 1,200. Nung iles mo rin itang maintenance, yung gasolina, yung pamanganda, magkano mo rin yung ulida para kay pamilyado. Makakalungs la po niya. Sumawag tamo kasi minsan alatang pamparalan baka ta makasawag ka rin. Nung ita mamiyak ang tip nga mo pinay Jody Bar. Pero hindi, pag ating makaniting kimutan, ating mag-organize ketang sawag, ita malyari tana. Burik niyang basa nining may comment kaya katamo niya. Nga na po nga Aurora Ramos, wapi naman mga kalunos la deng delivery rider kasi yan mo nga sandang kabiyayan para kayong pamilyada ruguana. Masanting pinsana nung makyaduangan niyang gamat ing gobyerno kareti, tangkilikan tayo in concert para karela. Nga na po, dakal pong salamat at sing Aurora. Aba, may pogi ang lalo at may puti, Sir Jody Vijay Mercado. Amis na ka siguro. Lagana siya siguro malbeta. Piking nga kanya na apansin na ng pamagbayo king kaya kang scam. Ikami rin din nga po kapitangan bengi mag-order la. Totoo ito. So itang importance na ning role da king komunidad, di ba? Yung makanining paralan, di na tala mong balor, di ba?
Diyan talang kay, diyan talang value. Uling siyempre, anya kasing ng panahon, wala namang makanyan eh. Munta ka karinderya, makanyan, ken kanto pero ngeni, ken kambale mo, makapan-order kang pamangan na buri mo, ay hanggang nano, yayali mong restaurant, maribat ka rin fast food, hanggang karetang kapampangan, pamangan, detang nanuman nito. Pwede ka pa mag-grocery actually. At saka yung pandemic, maragula maging Maragulang role kaya katamo rin. Wa metong lakarang inallow dang lulubden kareng areas maka-lockdown. At saka siguro yung gagawin tang benefit concert ay ni aliya mo ketang uling makalunos la. Nune appreciation pin ketang role da kaya katamo komunidad. Concert. Sinabi tayo magkanta. Nino party kang Jennifer Salenga, nino pa ring asahan tamo nga makyabe kay ning concert. Ayo, Mr. Kaya kayan, magbalik ya po yung programang Nano ba ta? Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Kabilising oras, kapatada Jody, kalugura na dyan, At syutaan na po kayong tauling dakin, yung kaya katamong programang Nanupata. O nano, ating kang makakain cellphone, buhatin na ka Bali po, karta po kaya katamong talagang sasabing maputi ko, din po sin mag-comment kaya po kanong maputi ko, lintongin, ihuling masaalala mo po. Reng, sulo. Nga, burika mo pong i-greet, Adeline Grace Simbulan na Nemi, mag-birthday niya niyang Domingo po, tarugo tumabog yakang bapa na kaya ano, greet. Happy birthday kaya ka, ay rugo. Talaga namang hanggang simpi mo in celebration, talagang masaya in pa-birthday ng Adeline. Love na kang bapa, Adeline. O yan, hello kang Mama Ditas.
Ditas dison simbulan may mo ginriti mother. Happy birthday po kano ka nga Noli Santos. Wow, hanggang Noli, happy birthday! Ayan. Oy, sundutan rin. O ita, may photo siya ng binket ng kutang mo. Ninula rin performers tam. Local artist. Local artist. Siyempre, support our local artist mo naman. En Baluyo, ila po biro-biro rin artist mo. Uling Denny, may kiabela rin aliwa, kitang kikatamong may alabasan na competitions kanita, talent search. Kalupa na pong Awit Garcia, meto niya po karing produkto na po ning Star Million And kaya betaya naman po i-Andy Pangan. Yeah, meron ka rin sikat event singers tamo Joanna Roman, ay nuko produkto la pong kay ren na Star Mill na po, the search for the new talent kini po king Central Luzon kanita. Our very Kaya po CLTV 36 and ita pong metong judge na ning katapong competition kanita ay Sir Hans Lee. Yes, halos kay Sir Hans. Mo naman from talagang Sir Hans Lee. Siyempre, Willie Pao, masarap po yan. And nino pa, balo mo? Ding, Artie. Santa Rita po pamanimuna na pong Sir Andy Alvis din pong kiyakatamong kabalen. Ano po, Artie Santa Rita, nuka rin ka pa. Kenny nakasabi natin po ng RW95.1, nuko World class talent. World class talent, lapuring artista mo na makyabe. Makanyan mo naman, makyabe yan naman po, Grisia Pareampoy Anessa de la Cruz, ay, nung pong Melbe kayo, ketangso ka na pong Mayor Bill Makaluwag. Metong na po ka rin performers kanita. Makabilib po, in talento da po, darening kikatamong talent, si Grisia Ampopay Anessa, Ariel Trindad, mag-perform yan naman. Ay, itang guest mo lang itong Santos, may kantane kini. Meto nga naman kareng mag-perform king Aldo Ngaita. And itang, ating kung makakalimon na may kiyabe king Star Mill, Jenil Mariano, balo po, kakahuli na pa mo po, Keti Pilipinas din, ba't siya? Mig kantaya, kareng miyayaliwang Cruz, dinakin na po yung talento na, kareng miyayaliwang turista, pero ngayon magbalik ya, baka makasawop kay katamang benefit concert. And Ma'am Lay Hoxon, the beautiful and talented Ma'am Lay Hoxon, talaga naman. Thank you po Ma'am Lay Hoxon yan karang magkantata mo. And atin pong magkain mo naman detang poetry, poesya, detang spoken word poetry. Din pong paper soul, kaya bela po kareng magdake king karelang gelingan kem pong poesya. Pero makanano ba mag-donate kaya beng dyan kaya katamong benefit concert ay ni? O yan pakitala po kaya katamong TV screen, then kaya katamong accounts, nung nukarin ko po pwedeng mamye donasyon. Ayan po, king CLTV 36 Linga Foundation Incorporated, kaya katamo pong BDO account, yan, naka-flash siya po, 0057-5021-8938. As early as now, malyari na kayo pong magdake blessings, karang kaya katamo pong sopa na delivery riders, and as early as now, pasalamat na kami pong maragul, kaya generosity idake po para kareng katamong beneficiaries. Yan, kara naman pong bisang maus po ating kayo pong miyayaliwang paralan buriyong makasawop kayo o rin po rin kaya katamong numero akit po kaya katamong TV screens at malyari kayo pong makipag-coordinate karelan parikil po kayo kaya katamong benefit concert po ngayon. Kasi po ating kayo pong pledge, mag-pledge kayo pa mo. So malyariyo pong ausan dining number sa Reni kaya kayong pledge. Nung ita pong donation yun, nung makanano ya po ibigay, malyari ko pong mangutang kareti pong numbers, maka-flash karen kayong TV screens, basang kontong gadunggan hanggang puro numero 0998-587-8224, 0918-854-2768, 0918-854-2154, ang pong 0918-854-2160. So siguro malyari karetang in kind ganyan ako po pada ng malan. Deta po sigurong immediate pa mangailangan nung bisa kayong magdaki abyas deta pong basic commodities ako po pada ng malan. Balo ko bawal pa mo rin kasi mamiyay malan uling pin kaya biyan keng COVID protocols
Pero malyari po in kind, ang pong in cash donations, malyari po. And makapagpadala kayo po kitang katamang video account. And kung ating kayo pa pong kutang regarding king makanano ko, makapagdake sao, then pong numbers na rin at sukin kaya kayong TV screens, malyari o pong ausan. Opo. Jody, ini po ating tang manal be delivery rider or kapamilya na po bisa lang ay bisa akong magyabe, bisa akong mayabe ka ng beneficiaries ken. Kanino lang makipag-coordinate. Ayan. And balo ko ne, malyari lang mouse correct ang numbers correct at the same time kasi i-forward tala po then ni pong kaya katamo pong beneficiaries na i-assess no po ning City Social Welfare and Development Office sa po ning City of San Fernando. Kim pong pamanimuna na pong Ma'am Mary Ann Biliwang. Dakal po salamat Ma'am Mary Ann, Teacher Mary Ann, kaya kayo pong South po, kaya kaming benefit concert, baka na pong makapagdakit tamo pong suporta. Karen pong kabalentamong food delivery riders kaya po Ciudad San Fernando. Oh, yan. At this point, Jody, chill ka tayo, pag-obran tayo pa. Hindi kaya katamo kaya... Ito yung participation. Ako, nano kasing sabihin mo lang din nga maging participation mo kaya na? Sabi na kasi magkaya. Maring na naman rugo na ala akong role. Pero puta kasi makarin eh. Malyari na ako man mag-interpretative kitang gawa ng kantang Jennifer. Pero marina ako wali nakinantutuki buriko magkanta ako tutuking benefit concert. Mag-practice ko pa. Ayan. O bali po yung kaya katamong amano na magkantata na pa mo. Balo ko excited kayo paninayan nyo itang aman 1 mi kasi dakali. May kibalo na metong niya pong singer kaya katamong kakaluburan yung kaya katamong kayabe kaya ni CLTV news na kay CLTV 36. So niya pong simbol. Digso mo naman. Sarero. Digso mo naman. No? Dilo depression dilo ne. Kabang mag-ready tamo, shout out kan ng Mark Galura pa shout out Jody watching from California. Oh, di ba lawan niyo na? Malbelaking nanupata. Ne, malbelaking nanupata, balada ka lang magkamali ko programa ne po din na lumbang parong ngayon eh. Kaya po programa ini ha, pero dakal po salamat ka rin kaya kayong suporta kaya katamong programa. Suporta niya po yung kakataong benefit concert. Ini happy birthday din kanu kang Crystal Joy Tolentino nga na pong Miss Aurora Ramos. Dakal pong salamat. O, Nina, magkanta pa, niya. Magkanta ka pa. Ayan, sabayan niya po, yung kaya kataong mga kaluburan. Wow. Kapili niya, kalwa niya pong pag-isipan. Bayang. Bayang ini. Pa po dimdam ini. Pa dimdam. May bigla ako kasi. Original, po po dimdam, bayang pambayin ni. Bata i-promote tala. Biluwal niya po ini 5 minutes ago. Pakaramdaman niya po. Oy ne po yung kakatamong kayabe. Miss Jennifer Solengo. Thank you very much! Nakalasalamat! O yan. Ikit sukurugo talento kay interpretative level 1 niya pa yan. Mag-practice sa pambagyan. Kaya paano na sabihan ng Harper kanini nung sakaling malbeyo man Tata ko, ni ano yan na siguro. Alibalo da kasi, ikaitan taong emuburing alakang gagawan. Inya ka barubong manalbero nga kakaluguran na Jennifer Solenga. Gagawan mo nga giyo mo. Bure kita naman mong ikaitan taong
Alang gagawan. O, syempre yan. Ikaw mo naman, mamangantang mamangan. Oo. O sige, dimdam niya po ne. Dakal niya pa, ating yung pangikanta syempre kay nga benefit concert. Wow. And talagang panalben nyo po, ang tabayanan nyo po remiyayaliwang performances kung katabang benefit concert. Kaya pong August 12, 4 to 7 p.m. ay Albania po yan, Ketiking CLTV 36. And mag-live yan naman po yan kung katamong CLTV 36 page. Malbe kayo po, supportan nyo kaya po. At saob-saob tama pong talakad ne. Yan. Kay Bat Saob ning talakad kay Bat ning Alboga. Benefit concert for food delivery riders August 12, Saturday, 4 p.m. Ya po iyan. Mabilis ng oras, ilabas tanin. Kaya katamo nga amano for today. Ingamano tamo Jody Bar mabasa papel. Wet paper, literally wet paper. Aring kaya katambo, may comments. Juanito Junior pa, ustong puro ne palpak at alina no adurot kareng mayumo ng salita ning kayang dila, deng taong kayabe na. Okay? Nga na pong Jofran, ala neng alo kong tao, warapin mabasane papil. Ayan, yan na namang Josephine. Nasabi na, Jody. Sabi ng Josephine Esguera, kapag nawala ng tiwala sa iyo ng mga taong pinagtitiwalaan ka, ganar! Ganar niya. Kung yan, kaya padimdam action niya. Ay, itang mabasa pa pala. Ana kung kaburi ka rin post na kasi marakal ko babalo. Wow, and usually pag sinabi daw mabasa ka papil, nakamakaing panwalan, uling baka ating milyari o ating kanggewa na medyo mag-doubt no kanyang keka, kaya mabasa na ka. Tsaka yung papel, pag mabasa niya, ala nang pakinabang. Wala na kang mayon. Wala. Wala mo same yan eh. Makalama ka. Marakalak sa expressions. Yan yung kanyang milabasa do, ating balbala maluto. Sakto. Makakila rin Maluto. Makakila talaga rin matuwang Kapampangan, mga katulala rin ang nung nangaws ka rin, creative, kitang karelang terms gagamitan. Wapin mo, sabihin mo, makla ka, bunto ka mo, bobo ka mo, alin mo naman. So, gagamit lang kay, kaya English na ano kasi ngawas ka rin, at ngawas ka rin, basta tretang mas gagawan na lang creative, retang maka-offend. Sige. O yan. O sige. Yak man pakaisipag sa balo ka Pampangan no. Bayo tayo pumayari gambulan tayo pamuin kaya katamong amanong si Swan dagdagan tala po ding amano kaya kayong gagamitan. Kaya katamong Kapampangan word of the day, payong dagis. May bigla kayo na. Payong dagis ka no, Jen. Mushroom. Mushroom. Kabuti. Nya po may nakin kayong kabuti. Sabihan niyo po, yan. Ating palang payong dagis. Imagination da kanta, kaya siguro din dagis magpayong lang kami. Ausan talang payong dagis. Mushroom. Okay. Mayari na bang netong oras sa talamitam damong ngayon Aldo. Masaya pong masaya ne. Nano pata abayin nyo kung pasibayo bukas. O yan, kaya beke po. Jennifer Salenga. At sa aking anak na si Harper Robella at si Patricia. Talaguran na kayo. Ako'y Jody Dizal Mercado. Ako po hindi kayo matsing malago. Diyan anong bang parungaw. Ikami po din. Ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanya